il-ħin ftit wara l-10 ta' filgħaxija. Chaos fl-Open Center ta' Ħalfar kif għexieren ta' immigranti ħolqu rewwixta u ħadu f'idejhom il-post. Il-protesti baqgħu għaddejjin tul il-lejl kollu. L-immigranti kissru l-karozzi tal-pulizija fil-waqt li 5 vetturi oħra ingħataw in-nar. Kollox jindika li r-rewwixta bdiet minn grupp ta' immigranti Sudaniżi li kienu nħarġu miċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi. Wieħed mill-uffiċjali ta' l-RIU sofra feriti ħfief fil-waqt li 3 uffiċjali sofrew xi feriti minn oġġetti li tefgħu l-immigranti. NetNews u informat li l-ammont ta' immigranti kien wieħed kbir bil-Ministru tal-Intern jgħid li kienu 300. Sa 2 filgħodu l-immigranti kienu għadhom deħlin u ħerġin mill-Open Center mingħajr ebda pulizija fuq il-post. Partijiet taċ-ċentru kienu għadhom qed jaqbdu, apparti li kien hemm 3 kmamar li wkoll ingħataw in-nar. NetNews kien preżenti fil-post tul il-ġurnata kollha ta' tnejn fejn persuni li tkellmu magħna qalu l-inkwiet beda meta tfaċċaw immigranti fis-sakra. Maybe they arrested some guys here and I don't know the problem is what. Okay. I just heard that those guys that are drunk. Alright, so they were drunk last night. Yeah. And then police start beating them. Then when their brother saw everything, they start fighting. Wara aktar minn 12 il-sija, waslu fil-post ammont kbir ta' pulizija li ħadu f'idejhom l-Open Center u arrestaw il-fuq minn 50 persuna. Preżentament, iċ-ċentri kollha li ospitaw l-immigranti f'pajjiżna jinsabu taħt pressjoni enormi. Dan kif minn Jannar l-hawn waslu f'pajjiżna l-fuq minn 2100 immigrant. Talbiet rebattuti minn NetNews sabiex il-Gvern jagħti informazzjoni dwar kemm hawn immigranti fiċ-ċentri magħluqa u kemm qed jospitaw l-Open Centers baqgħu injorati. It-talba lill-Ministeru tal-Intern saret skont in-numri tal-Freedom of Information Act, iżda il-Gvern baqa' jaħbi dawn iċ-ċifri. Intant f'istqarrija il-Partit Nazzjonalista kkundanna mingħajr l-ebda riservi l-atti ta' vjolenza li seħħew matul dan il-lejl f'dan iċ-ċentru f'Ħalfar, filwaqt li esprima solidarjetà mal-Pulizija, l-Uffiċjali tal-Armata u l-Uffiċjali tad-Detenzjoni. Kien kutajjar mill-Open Center f'Ħalfar.